Sveta Gora, bastion pravoslavlja. Hilandar, najveća srpska svetinja. Sveta Gora, bastion pravoslavlja. Hilandar, najveća srpska svetinja. Sveta Gora, Agion Oros. Od davnih vremena ova sveta planina predstavlja ovozemaljski put ka božanskoj moći. Impozantna, visoka 2033 metra. Na njoj se ponekad i u leto može vidjeti sneg. Veoma često, umotana u oblake, fascinirala je svet oduvek. Ovo je Republika monaha. Jedino je mesto na svetu gde ženska noga ne sme da kroči, u skladu sa jednim od postulata Svete Gore, Avatonom. Ova jedinstvena država nastala je na vizantijskom nasleđu. I dan danas se vreme na Atosu računa kao i u doba Vizantije. Njeni stanovnici su se posvetili isključivo Bogu. 1000 godina stara republika o kojoj se uopšte govoreći malo zna. Zemlja ljudi posvećenih po pravoslavnoj tradiciji, meditaciji u potrazi za večnošću, nastojanju da se približe jedinoj istini. Na samom vrhu Atosa se nalazi hram Preobraženja Gospodnjeg, a sa svih strana okružen je metalnim konstrukcijama koje služe kao gromobrani, uzemljenje. Na vrhu Atosa se grupišu kišni oblaci, često se čuju oluje. Svojevremeno je Verilije pisao o vrhu Atosa kao o mestu gde je Bog duboko u noći usmerio munjevite strele od kojih se zemlja trese, životinje beže, ljudi drhte od straha, kiše liju potocima, šumom duva vetar, a na nebu se zvezde tresu. Svakog leta na Preobraženje Gospodnje 19. avgusta sakupljaju se brojni hodočasnici, ne samo iz pravoslavnog sveta, i kreću na vrh Atosa na jutarnje, liturgiju na vrhu, Bogu pod skutima. Prednjače brojni monasi sa cele Svete Gore i sveštenstvo iz pravoslavnih zemalja. Većina verujućeg pravoslavnog sveta ima za jedan od ciljeva popeti se na ovaj dan na vrh Atosa i prisustvovati ovoj liturgiji. Sveta Gora, ambijent jedinstvene lepote, je dobila ime po Titanu Atosu iz grčke mitologije. U borbi za prevlast između Titana i bogova, Atos se borio protiv Poseidona. Bog mora je bacio kamen na Titana i ubio ga. Od tada planina je Kolosov grob. Planina Atos nalazi se na grčkom poluostrvu Halkidiki, na najsevernijem od 3 prsta. Na njoj se nalazi 600 kelija, 12 skitova nesamostalnih manastira i 20 velikih manastira, 17 grčkih, Velika Lavra, Vatoped, Iviron, Dionisijat, Kutlumuš, Ksiropotam, Pantokrator, Dohijar, Karakal, Filotej, Simonopetra, Sveti Pavle, Stavronikita, Ksenofon, Ligorijat, Esfingen, ruski Pantelejmon, bugarski Zograf i naš Hilandar. Skitovi i kelije vezani su za manastir na čijoj teritoriji se nalaze, a svi svetogorski manastiri potčinjeni su Carigradskoj patrijaršiji. Atos se prostire na 3600 kvadratnih kilometara, dug je oko 60, a širok između 8 i 12 kilometara. Brda Svete Gore, osim samog brda Atosa, prekrivena su gustom šumom i žbunjem. 7 vekova potiskivani od islamskih osvajača kroz egipatske i sirijske pustinje, od 7. veka pustinjaci su počeli da traže usamljenost i spokojstvo za molitvu na Atosu, obećanoj zemlji, zemlji koju je sama Bogorodica odabrala i označila.
Kako je vreme teklo, počele su se stvarati po Atosu manje monaške zajednice. Kad je Lazar četvorodnevni posle vaznesenja Gospodnjeg, on je sve vreme bio u velikom strahu, jer Judejci su nažalost ostvarili tu svoju ubitačnu nameru, ubili su Gospoda, ali oni su htjeli da ubiju i Lazara četvorodnevnog i on je bio u velikom strahu i onda je otišao na ostrvo Kipar. I on je tamo bio episkop od apostola postavljen posle. I sad kad on je jako želeo da vidi presvetu Bogu majku, i onda, a nije smeo da dođe u Jerusalim, i onda kad je presveta Bogu majka čula da on ima želju da je vidi, ona je njemu poručila da je pošalje lađu, da će ona doći kod njega. I ona je onda uzela te pratioce svoje, mislim da je, nisam siguran da je Sveti Jovan Bogoslov bio s njom i još ne znam ko je sve bio. A pre toga, posle pedesetnice, znači kada je Sveti Duh sišao na apostole, oni su bacali kocku gdje će ko da ide da propoveda evanđelje. I presveta Bogomajka tražila da i ona baci kocku i onda je njoj pala kocka na Ibersku zemlju. To je Gruzija. Međutim, njoj se javio anđeo Gospodnji i rekao da ne ide tamo, nego da ona će imati drugi zadatak. I ona nije ni otišla i sad kad je došla lađa, ona je krenula sa tim svojim pratiocima, međutim po promislu Gospodnjem napravi se bura na moru i lađa nije plovila prema Kipru, nego je se zaustavila kod Svete Gore. I na Svetoj Gori su tad bili bezbožnička, bila mnogobožačka, živjeli su tu ljudi sa porodicama, bilo muškarci, žene, deca, starci. Bila su mesta na kojima su oni, nažalost, prinosili žrtve idolima, odnosno đavolima i tako dalje. I kada je presveta Bogomajka kročila na Svetu Goru, onda je se praktično ova Sveta Gora osvetila i tad je presveta Bogomajka rekla da to treba da bude mjesto gdje će se monasi podvizavati i praktično ne mnogo posle tog vremena na Svetoj Gori po promislu Gospodnjem i po sili dejstva božanske sile ti koji su živjeli ovdje oni su napustili i onda su tu počeli da dolaze monasi. Pa mnogi misle da je, na primjer, od 9. veka počelo monaštvo. Međutim, nije. Oni su mnogo ranije bili tu na Svetoj Gori. Među prvima je bio Sveti Petar Atonski. On je bio rimski vojnik, pa je bio zarobljen i onda je bio u tamnici i molio se Gospodu. Međutim, Gospod na neki način, ne mogu da kažem da je bio ljut, nego jednostavno nije mu uslišio molitve, jer je on i ranije se molio, pa je dao neko obećanje, pa nije izvršio. I onda on se molio Svetom Nikolaju Milikijskom, javi mu se Sveti Nikolaj i Petar mu kaže da molio ga da ga spasi iz zatvora. On kaže, u tom smislu, kako to da si tu, da jesi se molio Gospodu, i onda prizna Svetom Nikolaju kako je on davo ranije neke zavete, ali da nije ispunio te zavete. Ali Sveti Nikolaj kaže, da, ali kaže, hoćeš i sad ispuniti zavet koji daš? On kaže, obeća da hoće. I onda mu Sveti Nikolaj kaže da ima jedan svetac kome treba da se moli, koji će mu sigurno pomoći, a to je Sveti Simeon Bogoprimac. Ono što na Sretenje, praznimo Sretenje, to je Sveti Simeon. I on se molio i onda mu se jave u viđenju jedan i drugi i oslobode ga iz tamnice i on dođe u Rim i tamo ga krste i on iz Rima doplovi, išao je lađom i lađa onda po promislu Gospodnjem stane
kod Svete Gore i nije htjela dalje i onda on tu izađe i oni su posle nastavili put i on se tu na Svetoj Gori podvizavao, praktično nije video živog stvora i onda neki lovac, taj Grk iz Soluna, bio lovio tu na Svetoj Gori i onda video ga i onda on njemu ispričao to svoje žitije i tako je to zapisano. Na drugim mjestima su živjeli monasi, ali živjeli su po 1, 2, 3. Po istorijskim spisima, prvo pominjanje Atosa kao monaškog središta je 843. godine na 7. Vaseljenskom saboru na kome je obnovljen kult ikona, a među učesnicima su prvi put pomenuti atonski kaluđeri. Po podacima koji se razlikuju u godini, 883. ili 5. godina, vizantijski car Vasilije I priznao je svojom Hrisovuljom Atos kao teritoriju koja pripada isključivo monasima, a koju stavlja pod svoju zaštitu. Atos je jedna od najstarijih demokratija, a ustanovio ju je 963. godine nove ere vizantijski car Nikifor Foka na molbu svog duhovnika i prijatelja monaha Atanasija, koji je od poklona u novcu i zlatu izgradio manastir Velika Lavra. Vizantijski carevi su Svetoj Gori priznali autonomiju. Sveti Atanasije je bio glavna diplomatska figura države u to vreme. Manastir Velika Carska Lavra je i najveći na Atosu i u njemu se čuvaju posebne dragocenosti. Ubrzo, posle 971. na drugu godinu, sačinjen je tipik, vrhovni zakon sa čvrstim pravilima za monaški život, koji se zasnivao na zajedništvu, zakonu poslušnosti i obaveznom radu. Tipik se po tadašnjem vizantijskom caru nazivao i tipik Jovana Cimiskija, ili kraće Tragos, što na grčkom znači jarac, jer je bio ispisan na jarećoj koži. Original ovog tipika čuva se i danas u Kareji, središtu Svete Gore. Pre kraja 10. veka zasnovani su manastiri Vatoped i Iviron, da bi tokom 11. i 12. veka više monaških bratstava sledilo primjer Lavre. Iako su se neki manastiri gasili tokom vekova, osnivali su se novi, da bi se vremenom njihov broj ustalio na današnjih 20 velikih monaških zajednica. Teritorija je vremenom nazvana Svetom Gorom među monaštvom, ali i u Vizantijskom carstvu pa i šire, što je svojom Hrisovuljom potvrdio car Konstantin IX Monomah 1046. godine. Blizu Konstantinopolja, tada glavnog grada Vizantijske imperije, Atos, Sveta Gora je uživala sigurnost. Monasi na Atosu smatraju da je u izolaciji, pustinji, mnogo lakše izboriti se sa iskušenjima koje svetovni život postavlja pred čoveka od vajkada. Smrt se smatra postignućem kao seme položeno u zemlju pre zime, koje će se u proleće ponovo roditi. Oni koji umiru na Atosu rodit će se ponovo u božanskoj svetlosti. Baš kao što je i Hristos vaskrsao, i smrt se može pobediti ako čovjek zna šta čini. Prah prahu, zemlja zemlji. Prema Gospodovim učenjima svetogorci veruju u strašni sud, gde će svako odgovarati za učinjena dela koja su bila protivna volji Božjoj. Na strašnom sudu Hrist će odvojiti svoju jagnjad. Sa njegove desne strane bit će oni koji su poštovali njegovu volju, a sa leve strane će ostati oni koji su ga ignorisali. Prvi će dobiti večni život, a ovi potonji će otići u pakao. Svetogorci su izabrali Boga, odrekli se posjedovanja svega materijalnog, svih svetovnih uživanja i zarekli se na slepu poslušnost. I zato im je Sveta Gora nasušna potreba. Daleko od svetovnih niti života, bez porodice, rodbine, prijatelja, uživanja, sa pravom na odsustvo sa Svete Gore od svega 8 dana godišnje, koje se inače izuzetno retko koristi, bez radija, televizije, telefona, interneta, često i bez struje, živeći neretko i neverovatno asketskim životom, ali bezgranično verujući, moleći se. Zavetovani na siromaštvo stolećima čuvaju 10 vekova sakupljana manastirima zavetovana blaga, znajući da će jednoga dana morati da predaju svoje nasleđe. Ovde prošlost monaha nije važna.
U najvećem broju slučajeva najdublji razlozi za njihovo monaško opredelenje ostaju nedokučivi. Ovo veliko svetlo koje pripada manastirima na Atosu simbolizuje moć zvezda i kosmosa i slavi božansku kreaciju. Na Svetoj gori manastirima se upravljalo uporedo na dva načina. Najčešće po principu opštežića, kinovije, pored koje je povremeno jačala, a povremeno slabila idioritmija, osobeno žiće. Monasi koji su prihvatili idioritmiju imali su određenu ekonomsku nezavisnost i zajednički su upravljali manastirom, za razliku od kinovije, zajednice na čijem je čelu iguman. Kareja je administrativni centar monaške republike. Iz nje Svetom gorom upravlja sveštena opština, protat, parlament ustrojen po drevnim zakonima koji čine predstavnici svih 20 manastira. Na čelu njenog izvršnog tela, sveštene epistasije, koju sačinjavaju naizmenično po 4 predstavnika pojedinih manastira, nalazi se protepistat, protos, koga svake 5. godine daju najugledniji svetogorski manastiri: Lavra, Vatoped, Iviron, Hilandar i Dionisijat. Zakonska vlast pripada protosu koji se bira svake godine. Kada su Turci otišli sa Svete gore 1912. godine, grčku državu predstavljao je civilni guverner. Na ulicama Kareje ima i mnogo svetovnjaka koji ovde dolaze zbog posla. Automobili su na Atosu možda zamenili mazge, ali se ništa drugo nije promenilo. Kareja je zadržala izgled balkanskog sela iz 19. veka. Ranije su monasi vodili radnje u Kareji, što je donosilo deo prihoda manastirima, dok danas ima svetovnjaka koji rade u radnjama. Manastiri su među sobom povezani zemljanim stazama koje prolaze kroz guste šume, obrasle kestenjem i lipom, lešnikom, maslinama i drugim drvećem i šibljem. Na Atosu od postanka žive i endemske vrste biljaka i životinja. Mnogobrojni vodopadi koriste se za proizvodnju struje i navodnjavanje. Monasi proizvode med i sveće od pčelinjeg voska. Koriste lekovito bilje za spravljanje lekova i masti. Na Atosu su iskoristili svaku mogućnost koju im je zemlja ponudila za svoj opstanak. Sveta gora je vekovima brižno čuvana i negovana. Gostoljubivost prema hodočasnicima je pravilo u svim manastirima bez izuzetka i ukazuje se svim hodočasnicima bez obzira na to ko su i odakle su. Zajedničko obedovanje je prilika da se hrana podeli sa drugima, ali i prilika za molitvu. Monasi služe hranu koju su sami uzgajali, ulovili i pripremali i vino od grožđa iz svojih vinograda. Na Svetoj gori i hodočasnici žive po monaškim pravilima. Ovde se život organizuje prema suncu. Ponoć je kada sunce zađe. Tada se završava dan. Monasi se pozivaju na molitvu na poseban način, klepanjem. U parče drveta udara monah idući kroz manastir drvenim batom. Ovaj način može se vidjeti i u nekim manastirima u našoj zemlji koji su sa sobom doneli monasi koji su dolazili sa Hilandara. Obožavanje ikona je običaj u pravoslavnoj religiji. Veruje se da je ikona, što znači slika na grčkom, prozor ka božanskom, a samim tim i pristup ka čudesima. Ikone prikazuju svece i izrađuju se uz molitvu. Najdragocenija ikona nalazi se u manastiru Everon. Monasi kažu da bi odlazak te ikone sa ostrva predstavljao i kraj Svete republike. Atos je jedini ostatak velike Vizantijske imperije. Od osnivanja jedina kopnena veza sa svetom je zatvorena. Moglo bi se reći da je ovaj zid granica. Označava privilegovanu teritoriju planine Atos. Deo je grčke teritorije, ali ima specijalni status, ali i sopstvenu samoupravu. To je kao lokalna parohija sa drevnim administrativnim sistemom koji se razlikuje od ostatka grčke teritorije. Sveta gora ima svoju carinu, policiju, čak i posebne registarske tablice za automobile. I to za svaki manastir posebne, tako da se odmah jasno zna kome manastiru automobil pripada. Nea Roda, Jerisos, Uranopolis, nekadašnja ribarska naselja, nalaze se na ivici teritorije monaške republike.
Uranopolis na grčkom Nebeski grad je svojevrsna kapija na ulasku u Monašku republiku. Ovo selo živi od ribarenja, ali i od hodočasnika koji kreću ka Svetoj gori. U kancelariji u Uranopolisu hodočasnici dobijaju specijalnu vizu za boravak na Svetoj gori. Dobijaju je samo odrasli muškarci. Na dokumentu se nalazi dvoglavi orao, simbol Monaške republike, kao nekada davno Vizantijske imperije. Svi putevi prema Svetoj gori se ovde sakupljaju, završavaju i pretaču u jedan jedini kojim je dalje moguće ići. Pretvaraju se u morski put. Posetioci polaze feribrotom iz Uranopolisa i putujući uz obalu dolaze do Dafnija, zvanične luke Monaške republike. Kako brod isplovi iz Dafnija, pred očima putnika počinju da iskrsavaju atoski manastiri, kelije, skitovi, poređani u tišini po nekom čini se pravilu. Poneki se nalaze na običnom čoveku potpuno nelogičnim, divljim i nepristupačnim mestima. Bar tako izgleda. Prosto se zapitate kako je bilo moguće da se u to vreme tu sagrade. Zajedničko svima je da su građeni kao utvrđenja, duhovna i građevinska, koja su odolela besu vremena i ljudi. UNESCO je planinu Atos proglasio delom svetske kulturne baštine. Više od 10 vekova, kroz lomove svetova, ratove, katastrofe, propasti i smene imperija, carstava, kraljevstava i kultura, monasi su održavali, čuvali i sačuvali tradiciju ovog svetog mesta pravoslavnog sveta, pritom se odrekavši svega materijalnog i sebe posvetivši, zaveštavši Bogu, sve u pripremi za konačnu bitku. Većina manastira sagrađena je između 10. i 14. veka. Izgledaju kao utvrđenja jer su to i bili. Morali su vekovima da se štite od napada. Manastirske dragocenosti su bile vekovima iskušenja za mnoge. Prvi koji su pokušali da okupiraju Atos bili su Latini. Sukob između Vizantije i Rima 1054. godine i rascep hrišćanske crkve nije ostavio posljedice na Svetu goru. Sukob ove dve hrišćanske crkve, koji traje do današnjih dana, kulminirao je kasnije, tokom 4. krstaškog rata. Krstaši umjesto ka Jerusalimu krenuli su na Konstantinopolj. Taj nečuveni događaj desio se 1203. godine. Krstaše je predvodio mletački dužd i tada je prvi put prestolni grad bio opljačkan. Prvobitni cilj krstaša bio je Jerusalim, a da li pohlepa plemića ili nešto drugo, odvelo ih je na Konstantinopolj. Krstaši su okupirali i Atos. Manastirske dragocenosti bile su opljačkane, monasi proganjani, a manastiri popaljeni. Monaštvo Atosa do današnjih dana nije zaboravilo ovu izdaju. Mnogi su tada izgubili živote, a ovi događaji su obeležili duh svetogoraca. Stoga i ne čudi što oni sa nepoverenjem gledaju na korake koji se posljednjih godina pokušavaju preduzeti ka zbližavanju ovih dveju crkava. Oni su, kažu, izabrali svoje. Konačni pad Konstantinopolja 1453. godine u turske ruke predstavljao je pretnju za Atos, jer monasi više nisu uživali zaštitu hrišćanskog cara Orijenta. Ali još od vremena Atanasija i zvaničnog postanka Svete gore, manastirski upravnici, igumani i oni koji su se starali o Svetoj gori bili su ne samo dobri i veliki duhovnici, već i sjajne diplomate i državnici, koji su uspevali da svetogorski brod provedu kroz sva iskušenja preko 1000 godina dugog postojanja. Uvek su uspevali da pronađu način da iznesu teret, da iznađu put da sačuvaju Svetu goru i njene manastire. Tako su tada iskoristili činjenicu da su Turci osvojili Solunsku regiju 20 godina pre konačnog pada Konstantinopolja, za koje vreme su uspostavili diplomatske odnose sa Turskom imperijom, pripremili se i prilagodili turskim zakonima koji su se poštovali nakon pada Konstantinopolja, sve do pada Osmanskog carstva. Uspeli su da sačuvaju Svetu goru i kada su im Turci, car Selim II, oduzeli svu imovinu, proglasivši je carskom, a koju su morali da otkupe od Osmanlija po izuzetno visokim cenama. Monaštvo Atosa uspelo je da preživi 5 vekova muslimanske dominacije. Na Atosu je i posejano seme grčkog otpora ka okupatoru.
Revoluciju je započeo Emanuel Papas, koji je proterao Turke iz Tesalije 1912. godine. Taktika je bila napravljena zahvaljujući pukovnicima, tadašnjim gostima svetogorskih manastira. U vreme Osmanlijske imperije pravoslavci su bili proganjani. Atos je mnogima bio ne samo duhovno utočište. U posebnim slučajevima monasi nisu insistirali na avatonu, svetom zakonu koji zabranjuje ženama da kroče na Svetu goru. Desilo se da su Grci u nekoliko navrata, da bi izbegli masakar, zaštitu pronalazili na Svetoj gori. Tako su 1821. godine, za vreme rata za nezavisnost, seljani koji su proterani od Turaka našli svoje utočište na Atosu. Postoji zapis da se za vreme boravka na Atosu jedna žena porodila, a taj se dečak po predanju kasnije, kada je odrastao, zamonašio na Atosu. Sveta gora je preživjela i Hitlerovo doba, zahvaljujući snalažljivosti, diplomatskom umeću i meri, ali i sreći u razvoju situacije na ratištima. Naime, Hitler je bio poslao ekipu stručnjaka koja je do 1943. godine popisala sve umetničke, crkvene i druge vrednosti i blaga svetogoraca koja je trebalo da budu odneta u nekoj od povratnih ekspedicija njegove vojske. Srećom, razvoj situacije na ratištima nije to omogućio, pa je Sveta gora još jednom preživjela. Na vrhuncu svog uticaja na Atosu je bilo 30.000 monaha. Sada ih je oko 3.000. 1926. godine Grčka je zvanično priznala Atos za svoju teritoriju. Do tog momenta atonskim monahom mogao je postati svako ko je potvrdio svoje pravoslavlje, bez obzira iz koje države dolazio. Danas samo grčki državljanin može biti atonski monah. Time se svetovna vlast umešala u udeo Svete Bogorodice tako što pasošima reguliše broj monaha stranih državljana na Atosu. Ipak, na Atosu u ovim usamljenim kelijama po pećinama, na liticama karulje, do kojih je moguće doći samo verujući se uz i niz lance po drvenim merdevinama, ima monaha koji su došli bez pasoša Grčke. Sam dolazak do ovih kelija je mnogo rizičan i opasan, neretko se događaju i stradanja. Ovde monasi žive neverovatan asketski život u krajnje surovim uslovima. Začetak kolevka ruskog monaštva na Atosu vezan je za skit Presvete Bogorodice pre skoro 1000 godina. U narodu je poznat kao drvodelja, jer su u njemu živjeli monasi koji su se bavili drvodeljstvom. Ovde se podvižavao i sam začetnik, osnivač ruskog monaštva na Atosu, prepodobni sveti Antonije Kivopečenski, tako kaže predanje. U njegovo vreme na ovim prostorima bili su Sloveni. Danas u ovom skitu žive 3 ruska monaha. Pravilo na Svetoj gori je da kada manastir, skit, paraklis ili kelije opuste ili ostanu sa jako malo monaha, onda manastir koji hoće može da ga prisvoji. Od početka 20. veka, tačnije od 1926. godine, to pravilo je izmenjeno u tome što to pravo ima onaj manastir na čijoj se zemlji nalazi taj skit, paraklis ili kelije. Kako je od 20 manastira na Svetoj gori 17 grčko, 1 bugarski, 1 ruski i Hilandar naš, uz 1 skit rumunski, onda je jasno ko takve opustele svetinje prisvaja. Od 1926. do 1955. godine na Atosu nije bilo ni jednog monaha koji nije bio Grk. Neki govore o helenizaciji Svete gore. Neki pak vide veliku urotu evropskog novca koji je zainteresovan da se svetogorski manastiri obnove i restauriraju i postanu turističke atrakcije. Takva ponuda je i direktno data svetogorcima, ali su i oni glatko odbili. Taj evropski kapital, kažu priče, nije odustao, već se prijemom Grčke u Evropsku uniju opredelio za drugu taktiku, da realizuje tu svoju nakanu. Grčka je već bila na sudu Evropske unije zbog ugrožavanja rodne ravnopravnosti, prava žena da posećuju Svetu goru. Taj spor se pozitivno završio po svetogorci, ali pitanje je kako će se završiti naredni, kojih će svakako biti, kažu svetogorci. Usput,
Taj evropski novac je po njima preko određenih kompanija sklopio sa grčkom državom ugovor po kojem ulaže sredstva u obnovu manastira uz klauzulu da mogu da dođu u njih i preuzmu ih, a da monasima ostave samo 20% manastirske imovine u pripadajućim skitovima. Koliko ima istine u tome ne zna se, ali velike su obnove u toku na skoro svim grčkim manastirima i skitovima na Atosu. Nekako to podsjeća na rešavanje pitanja Indijanaca u Americi. Po Svetoj gori kruže razne priče i predanja. Nekada jedna druga potiru. Ovaj skit Svetog Andreja koji je ispred nas, tu su živeli ruski monasi, međutim, kad je bila Oktobarska revolucija, onaj nepomjanik Lenin je poslao tu lađu i njegove ljude i oni su došli i pohvatali monahe ruske na Svetoj gori i odveli ih u Sibir. Malo je se njih spasilo tu koji su pobegli po Svetoj gori i onda je taj praktično skit prešao u grčke ruke i on je sad tu u Grci. To nije jedini skit bez kojeg su Rusi ostali. Slična sudbina zadesila je i Svetoilinski, ali i neke druge skitove. Na istu temu, druga priča kaže da je na skitu Svetog Andrije do Oktobarske revolucije 1917. godine živelo 9000 ruskih monaha, koji su otišli da pomognu Belogardejcima u borbi protiv revolucionara, pa je skit opusteo. Gvozdena zavesa u 20. veku onemogućavala je povratak monaha iz istočnog bloka na Atos, pa su svetoandrejski skit preuzeli Grci. Da li je jedna i koja priča tačna, ne znamo. Novija priča koja kruži po Svetoj gori kaže da je ruski predsjednik Vladimir Putin zatražio od Grka da se svetoandrejski skit vrati pod skute Pantelejmona, jer je bio u katastrofalnom stanju. Grci nisu naravno pristali, ali su morali da krenu sa restauracijom i obnavljanjem skita, koja traje i danas. Da je ovaj sada grčki skit bio ruski, najbolje se vidi po krovovima crkava. Inače, ruska država ulaže ozbiljna sredstva u obnovu Pantelejmona, a kroz vekove je bila jedan od najvećih darodavaca ne samo ruskim, već i svim svetogorskim manastirima. Između ostalog, period turske vladavine Srbijom i Atosom Hilandar je prebrodio ponajviše zahvaljujući donacijama ruske države, sveštenstva i vlastele. Atos je preživeo mnoga zla i invazije zahvaljujući jedinstvu. Ipak, jedan manastir se odmetnuo od vrhovne manastirske vlasti, ne slažući se ni sa najmanjim odstupanjima od izvornog načina života na Atosu. Manastir Esvingen, dom je oko 100-tinjak zilota i uvek je predstavljao tvrdu, najortodoksniju struju Svete gore. I dan danas u njemu nema struje i tekuće vode, modernog lečenja u slučaju bolesti i mnogih drugih tekovina civilizacije. Vlast je i 2002. godine pokušala da izbaci zilote iz manastira, ali se monasi nisu dali. Zato su kapije manastira danas stalno zatvorene i uvek se budno motri na prilaze manastiru. Kroz minula stoljeća neki manastiri, skitovi, paraklisi, kelije su pustošeni što napadima osvajača ili gusara, što bolestima, što prirodnim izumiranjem. Kako je Atos oaza prirode u najčistijem obliku, divljina brzo osvaja napuštene zgrade, oranice brzo zarastaju u korov. Tako su neki objekti vremenom nestali, a od njih se vide samo tragovi, dok nekima nema ni traga. Obilazeći Svetu goru, malo pa ćete naići na manje ili više oronula, urušena zdanja od kojih su neka bila crkve, manastiri, kelije, konaci ili prateći ekonomski objekti. 60. godina prošlog veka grčki kralj Bol je prilikom posjete Atosu zapisao u svom dnevniku kako mu se čini da je kraj Atonske republike izvestan. No slika koju danas hodočasnici vide obilazeći Svetu goru je znatno izmenjena od te iz 60. godina. Mnogo se gradi, renovira. Na Svetoj gori su zastupljeni Grci, Bugari, Rumuni, Srbi, Rusi, Gruzijci, ali i predstavnici drugih pravoslavnih i nepravoslavnih naroda. Svi zajedno žive na poluostrvu. Često kažu, ja nisam Grk, Bugarin ili Rus, ja pripadam Atosu.
To daje ogromnu snagu svetogorcima da održe Svetu Goru, očuvaju je takvom kakva je i nadalje. Sveta Gora, bastion pravoslavlja. Hilandar, najveća srpska svetinja. Sveta Gora, bastion pravoslavlja. Hilandar, najveća srpska svetinja.